شاء الله تبقى سنه حلوه يعني علينا بدل 2015 اللي انا ما فيش نعمل فيها اي حاجه. انا طموحي مثلا ان انا ابقى نفسي معايا فلوس كتير فشخ فشخ او عربيه. بس انا عندي 17 سنه، عايز ابقى اصغر رجل اعمال في مصر، فاهمني؟ النهارده هنسهر بورا بورا في الهرم، هو نايت كلاب وكده يعني، شرب بقى وخمره وكده فشخ. فانا نازل هنا من الساعه 3 تمام، كنا المفروض 10 اتصفينا على 4. الحمد لله بقى. اللي تقول لك بقى انا مامتي بتغسل بقى مش عارف ايه كده، والله العظيم في واحده متخانقه معايا نازله من ورا مامتها عادي، والله العظيم. اه والله والله نازله من ورا مامتها تمام. فانا بقول لها هي مامتها مش هقول على اسمها دلوقتي، ماشي يا دنيا؟ دلوقتي على ايه؟ على سكاي اللي في الزمالك او جراند كافيه امريكان في امريكان ابوت، تمام. هنخلص وبعد كده نطلع بقى على بار التونسي، بيبيتو عادي قشطه.